Wabafowethu kushubile kakhulu. uThabo Best oyisiboshwa esiyingozi umuvele ejele la khona uVuskhet Motlala eBhongweni. Ngeke ukholwe. Bafowethu ziyakhala. Correctional Services confirms the transfer of offender Thabo Best to Ebhongweni Maximum Correctional Facility. Mbola samakhaya leli jele okuthiwa kuseBhongweni ke lapha ke akudlalwa ke kulona ke kuthiwa ke akuseniswa mahleza aluyi olubuyayo ke lapha ke njengoba siyakhumbula ke ukuthi ijele ke lisemlandweni omkhulu ke futhi laziwa kamhlophe ukuthi ke lapha ke awukwazi ukucommunicate namuntu njengoba ke leli jele ke sike sabona ke uVuskhet Motlala ke limhlula engakahlali ngisho isikhathi singakanani njengoba ke ecele naye ke itransfer yokuthi ke ufuna ukubuyeliswa ke eGauteng noma ke ejele ke laseGoli usho lapha ke abezindaba. Lapha ke lembiko isabalala namhlanje ethinta uThabo Best ukuthi ke naye ke ungomunye wabo ke oseyijoyina ke lombutho wase eBhongweni ke lapha ke okuyismax ke ehlomelela isimilo ngenkani ke asazi bafowethu ukuthi yozala Nkomoni ke okunye kuvezwe kakhulu ke kuthiwa ke isizathu esenza ukuthi ke yena ke lapha ke uThabo Best ke ayiwe lapha ngoba ke benzela nje isafety and security yakho ngoba ke itight kakhulu ke nanokuthi ke eBhongweni uma ke abantu bexhumana noma ke kukhona umuntu ofuna ukumbona awukwazi ukumbona nje ngaleyo ndlela kodwa ke ukukhuluma kwakhona kuyarekhodwa kwenziwa yonke into ke ngokusemthethweni ke lapha ke akunalutho engabribe omunye umuntu noma ke bribe kunogada noma kwenzeka lini ke lapha ke kusuke ngempela kushube kakhulu futhi ke uhlala eselini yakho wedwa njengoba ke lolu daba ke abantu abaningi ngesanga ngabathatha ngababeka esithombeni ke salo ke saleli jele ke eliyingozi kangaka lona jele ke leli kuthiwa ke inkunzi malanga ke yamajele ke ekhona ke lapha ke South Africa noma ke eyaziwa kakhulu ke ukuthi ke uma ukwafika kuyona ke uphuma uthamba uthele lushu njengobhatata. uThabo Best ke kuthiwa ke umuvele kuleli jele ke ngenxa yalezo zathu zokuthi isecurity yakhona ke eBhongweni ke itight ngalendlela ke eyisimanga ke ithi 99% uba tight kwayo ke lapha ke asazi ke bafowethu ukuthi ke iyozala Nkomoni. Sikhumbule ke noVuskhet Motlala ke ziyishuka imbodla ngaphakathi ke siyakhumbula ke ukuthi naye ke uke wabonakala enza izinto ezingajwayelekile ukukhomisa ukuthi umqondo wakhe ke lela jele bese liqalile ke lu damage noma ke luthatha lobeka kwezinye izindawo. Nakho namhlanje inkonzi malanga uThabo Best waziwa kakhulu njengesiboshwa esiyingozi ukuthi ke naye ke ukhona lapha leli jele ke ungaphathwa foni kulona ke ukuthi uma ufika kulona ke ushare yonke into yakho awuvumelekile nanokulethula ngisho ukudla ngishaba ijuice ngishaba amanzi angeni lutho akuvumelekanga lutho uphila nje impilo lapha ke ye wedwa eseleni yakho wedwa kunakuleyo sele kuyona uthiwa ke u3 years wonke oqeda kuyona ke ulokhu nje wa handcraftwa uhlala ngaphakathi uthi uhleli unjalo ke ungakwazi ukubona umuntu ungakwazi ukukhuluma namuntu bafowethu asazi thina ke sikuthatha sekube njengoba kunjalo ke sithi nje muhle likhundeka ke so lokhu sibuya nezinye.